Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu dombe Mwenyezi Mungu ikemjua wanono hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarnike khatima njema na mwisho mwema. Wa alaikum salam man rasana nusrati. Mwenyezi Mungu yarnike khatima njema na mwisho mwema hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali heri na baraka rasirani rezefami ya jaili haina bahanu wale mwanamkomori ikenguyenshi haheri na baraka na onono yolomade Mwenyezi Mungu ya mbe unono yoloharu matambu zilawe he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu hohanza hahe rabbal alamin. Partagez le direct. Mwenyezi Mungu ajalia ukahaini mwanadamu kori dunga noare dunga o. Merci beaucoup mandrasana ike mshelo wanono mjuha wanono he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalia ukaya Rani rezefami wa alaikum salam fazak izaf azaf kala mon frère. Namfikiru kanga we komori Mwenyezi Mungu ajaleke vakansi hunge vilando ureje mnono uje uhunre mrumshaho wala dhanawe wa baraka nawe mbona nawe insha Allah kenge mnono Mwenyezi Mungu amhetseni mahaja na domotsi mwana mafazak izaf kala. Watukufu wa Jamalif, partagez le direct. Message mbili zilo très important, zilo très touchant. Message mbili zilo très important, zilo très touchant. Yenzima yongyo MP aukaya yemunye message hari arsele kumkwanga sina partialité nabo gamine namna ikao haunemana na tukanza na message ya hishanga mjuyamba. Wa alaikum salam Fatima Ahmada. Bonjour Famaji. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu narnike khatima njema ya rijendi heri na baraka ya haina mwana mkomoro. Message mbili zilo très important. Ikao nimlo TikTok gamjo utapote mpartage. Wa alaikum salam Fali. Nimlo Facebook mette Zeker ne ZGM. Ok mon frère Fazak. Merci beaucoup Mama Nadia. Leo samedi si wanzarendera lemba ntibe, si wanzara lemba nsohole, yabongi obligatoire ze sujet si la tswakati, renjie directement ze sujet. Oui Abdulrazak. Watukufu message jama lweka ongarjo yamba. Bonjour Fatima Ahmada maman. Mwanam shahatu ya dungana dene mrumahahe, mbaba howana hahe, usihai hokomor. Pour la première fois, emzadewo ya kausi ya komor, ya bala wana warar, bada hahundu zekirtasi. Hadungana dene mrumaha hekawe mrumaha ye mrumduhaz, rahanae, c'est vrai hajomzaya, shakingia haono ya ukaya, woyi mrumme. Wazaya wana warar, wadungana wasihi komor, hosiha komor, wende hula emrumshe habadili fikira ukaya gajakawa entretene mrumahe hamade helikao ya kaudum respecte hunu Faransa shemrume haunu ya ukaya saspure ukaya mrumshe gabonogo zimderange hula komor itsotsindaye wafanye namna ili banda warejei wa alaikum salam fafalova ola mrumshe hajahangulie mrumahe Itlanda. Bada hamungulia Itlanda ngulalo salom rume ngulalo fukoni mrumia shangaya. Oui Mohamed Yusuf Amani Dibwani. Mrumia shangaya iza jirihinri. Rika Faransa kujaparo nungulia Itlanda. Rika Faransa kujaparo nirongozanai. Kuplu wandu ushidana.
finalement emrumshe izo ya jambi emrummesha kautunga jangu wa Itlanda izo efami wende wakaumwambia ni wanzano ya ukaya wende hurenge mrumduazi wakaja humerite subhanallah ika oblige banda hasahara jedene mrumahe ya ungule mrume Itlanda ya bie mrume ya ukaya tafadhali unire nsi ya ukaya borasa komori wanzano wangu neze fami wakaonseshe ya waduamba senge mrumduazi subhanallah ye fami ya hodu ambao zabandi watubu hamanada mujoni mumjini shababu hambaba mumjini ya jaya hulula garjo uzamba ukaya kabati joka utsunga kakarambi realite. Deuxième sujet. Nzazetso yikaongu ni harcelé. Hau harcelé. Ili nifanye message yahe. Na mekati kandaye. Ikaubide message yahe nsiyambe. Ye kati kandaye. Ikaubidi ye message yahe nzazewe nsiyambe. Jeli kati mwambe ukaya vomien nsabe message yahe. Haukaya hupamwa. E message yahe ongo jongo nadamu wa hulani. Wa hukomante nai. Na ongo wanzoni yambe. Ye shababi tifanya haini za ufanya. Ni mtahe, ni mkontakte, njashida na mparis. Timwambie mzaze ya ukaya vomier sabe message. Oye mzaze ya huli ya shababi gari komor. Ya kazaduka ikao le dukala helikana emanyanya. Hato emanyanya hanikahawa shababi mnamro hai. Shababi wa âge de 30 ans mzaze ngena dans le 50 ans. Haono ya ukaya nguniukwe shababi we ile duka ya jere. Zemali ye shababi hanenge zemali hapa shaba sange Dar Salama. Mzazi hani para hanambia taba yoti suji nabidi niambi. Haukaya wewe hupamaha. Gwerongo mali unike hawara. Ya hujereye. Haubidi unike famia hawa hujereye. Simwambia tiyambe hani arsele ni utumbua gamina partialite. Subhanallah. Ngarjo hujarmaze sujet. Zombilir détaillé. Watukufu wa alaikum salam Ricardo Yasin Mofar Ben Idris. Watukufu ngarjo huja limwambia ni ya ukaya juzibani ulifanya message gasina emwa ya mwana mshohatu ya bala mwana mwade ya mwana mwade ya mbali ya ranguma yoti habi wa larinyo ya madoktor wa larinyo wendi wamba ukaya kwa na ushido angalim na mwana uo wambeha hunu Faransa wa alaikum salam Nasser Saleh bade wambia hunu Faransa hawasuli hunu Marseille bade madoktor wamtransfere mwana hunu wamna mwana mwade ikawe nsingo ya heketsukansi hambala uja hunu hajangare mwananya bade mwana mshewoi hajangare mwanyanya hunu Marseille wode mhuahe ye mhuahe hamtoa hondani hamambia ya ukaya kuna ujwa ubaki hondani hangu dewe wana hangu kwa tushida wa resiste mna mwana handicapé uo o wana hangu kwa tushida wa resiste ye mnama na handicapé uo na uo katina mruwa umjili ya itoti de mwanyanya katina mruwa muhimili ya itoti de mwanyanya alaikum salam Ibrahim Atumani baada habalie mwananga zijaho da mayoti madoktor wa mayoti wano ya ukaya ye mwana kwa nashida wa mwangali wamtransfere la Réunion waono kaya situation ya he mwana ngio nziro wamtransfere Faransa ola mwana mshaja sizae hunu Marseille habale ola mnamwana hakawiye shida na ye mhuaye akade na ibala hata hashidi hafanya dans le 3 mois à 4 mois hamwambia ukaya vomio bale mwana hawa urohe be wana hangu kwa tu supporte ye mnamwana handicapé wa huo o wana hangu kwa tu jibi wane mnamwana huo subhanallah hatowe mwanyanya hobonze hatowe mwanyanya ne mwana ula hobonze hamnyezi mgunami na kautsa hamzaze uko uka bel dome yende arenge mwana mshohatu woy ne mwana handicapé wahe ya wa protege wakidene mzaze wo rija rifanya message vanu rishemeza ruhundwe msaidiyo wangu wasaidi mna mwana wa mzaze woy ne mna mwana woy rihundwa nada muwenjwa risaidia insha Allah bata riparisa baha shatsainu yahe association les femmes de valeur de association ya les femmes de valeur watu wa mapesa ya tsoma shashi ili ya husaidia ya mzaze woyi ne mnamwana hahe ikaweti mzaze ikawo ulona mbamruhunu she mwanyanya kadenae woyi mwanyanya ikawo ye mrumduhazi ayi woyi mwanyanya ikawo ya lohunu depuis longtemps ya zao wana hahe haja hajilia hasi yabu hatowe mwanyanya wambebe mzima mzaze mzima daine mwana handicapé
hobonze ulo mwade daharo wanahahe kwa tushinda wasuporte daharo wanahahe kwa tushinda wasuporte yemnama na handicapa riheya banu rufanya message gamwesheli yao juu dejangasina emwa haushemeza msaidio lisaidie yemzade woi alhamdulillahi hasaidiwa wa msaidia tiwashashi nana les femmes du valeur le femme de valeur ya Marseille une association ikao wahea na roho njema wafanya zinji usaidia zinji wasaidia mapesa tsanu ili ya waswili ya mwanamshe woi nane mwana hahe Mwenyezi Mungu jomjazani heri na haini ikao yaona ya ukaya woi mwanamshe ikao ulo harumatambu utabiho ulo na mnamana ikao hajahu no hasbabu de mwanahe ulo mwade alhamdulillahi garbesule marahaba les femmes de valeur ikao une association ya wanawashe wa lohnu Marseille wa rohonku na rohonjema washindi wasaidia mnamana woi na mzazahe mapesa ikao wajohula mbahingwale nano banu ikao do walala washindi wasaidia mzazi ikao de arenge mwana mshohatu woi ne mnamana woi haruma uziro na upeudo ukaya bandari fanye mesaji siyamba njavumbo mjiwa himana mshewoyi shaa yuhundi hawalaikum salam malek ye mjomba himana mshe banda haone mesaji ya hangu tisha meza wangu wasaide mwana mshewoyi ne mnamana ye mjomba hani parangu na ataki anabe ukaya kejameri itaufanye mesaji ila uladi mwana mshangu ebo mjomba sinema mwana mshaho hatola hondani ne manyanya bahari kwa tushida wa supporte na mwana handicapa kujashida wa hunga solution warenge mwana mshaha mimi ti hungu solution tita hamzaze hamrenge hamhanti ngojudu hamba ngojudu unatakwa bitifanya naye kujajibu wa badan javumbo mjiwa kujajibu wa badan javumbo ani afami shaka mwanzo mdombe ukatura muhufanya na ibada ufanya message ebanyi wanadamu Jesu afia Rabbi vous êtes comment ye mwanyanyi ho hatowe mwanyanya ne mwana handicapé ikao wajanyu meni hunu Faransa kwa jafanya même pas 5 à 5 mois ou 6 mois hamtoa hondani tihundu solution sundu mru hamrenge ngumlazo tishemeza iliba hundu msaidiwa yasaidiwa wandu wa msaidia finalement hari abo timpuanishe obada tabangu wa msaidie n'importe quoi njomba hamanda wangu ni paro tu trouves le kilo et le cuit udo hamba turam t'as pas bien fait joka kujafanya message là n'importe quoi va au diable alhamdulillah les femmes de valeur wa msaidia Mwenyezi Mungu jomjazani heri wanashahat hero honjema ikao do maifanya masaidia mwanamshe ikao ya balamna mwana mmade ranguma yote hata la renyo jaunu Faransa yakawiye shida ene mwanyanya mwanamshe ya siha yabo ya mtoa hondani ya una ya ukaya roha wendezaho kaja honga argument be wana hangu kwa tu supporte mna mwana uo heli ya lomade subhanallah weide mwanyanya wa mbaba mzima mzaze mzima alhamdulillah tishiditi hundu solution mwanamshe weiharengwa ngulalo nguno wenji wasaidia wabeha mali ile mwanamshe wendia okipe mna mwana haa womjomba fanto mwanama mkazi jusqu'à la mort ngula lobahan zemalira saidi wa nguno guhule wanakush alafubo mjomba sinema goni parodo habati fanya naye irangosu kwa ni parabati fanya naye eshu wafanya hili yehuja humsa yehun demande botura engeda huna mwene botura mala eshu yonda hunede na sema na mwanamshahago botura mala ni ali yosava mjomba nga mjoni mrenge we mjomba kuja hunra le culot et le courage shao hunru kalima huni paro kama gwanzo ni traumatizo shangaza na nikashangazia rangosi kwa ni para kujaja wansahare da wamona wenda wa mrengo mala nikodi alio shangwanzo menyele wanadamu ikodi wanzo msaidie n'importe quoi va au diable. Garbe sur le marhaba les femmes de valeur ikao wasaidie mwanamsho atuweni mnamwanahe ulo handicapa mapesa ikao wajo ulamba nruale ya huluwa na wanakosh ile mnamwanawe Mwenyezi Mungu ambe unono haukaya mwanza mvu Mwenyezi Mungu wede mwanza kodra watukufu wa jamalif rani jaja maze suje za hangu partagez s'il vous plaît nyimdo TikTok na mdo jua ya ukaya ngabwanada mikao harikan direct waja wa signale ye live hata ikupela
yabonyi mlo TikTok ekanga ni konta izo namba na mfanye namna mtapote mpartage pour sécuriser le direct. Watukufu wa jamali funga johor mwe message. Rane jajan mweze suje za hangu. Gamrepete kalima na lamba juzi. Samba ukaya yekade komori ya hatu railinga seharma politik. No wanadamu wanaona azali. Nana azali waye. Ne gouvernement ya azali. Ne wangu wa siasa ma opposition. Wanu wanadamu walona fikira nzima faida na fusia. Kabati wanzoye nti. Mnyezi Mungu kujorere ya mfaume wa mahaba na nyanzo. Ujo usikina nti. Sheika ipasada wanu wababu hao. La plupart ya hao nusia hao. Ne ma opposition. Nana wanu waboka wana ukavoti. Ye katsambaze votinga zijo ukaya. C'est parce qu'on garde jujulia osi wakomori kasi wahara. Mzaza hangu kajaju paro johenda. Na wangu konte sûrement. Nimnike 50 € ou 100 € ya hulemba yangu ya liabe gondi ya dubenziani ya bengu zio voti ya uloawa. Yende victime yangamie. C'est impossible. Wawana muanrabo pi yangamrudi vanu nzambe. Kabati mkomori ya joka ujua hende yangamie ya bengondo ya zie voti. No ujua henda wango godo sababu mjomba hai. Shaheni mrikawa ujuo hende nsi hatu ya kansi. Ya ramboka ya lejeshi la komori kalti na pitie. Gilo yabo haudaili hauta entereza hao. Na ufujari na upeu. Gamu amini ya ukaya kabati mru ya juhaba godo ya zie voti. Za wanada mwika wapeu. Wajihanti ya ukaya kwa naudorumia. Bali choti bali reyeli. Shangwa kwa naudorumia bali choti bali reyeli. Kwa nauna kagwarumia uputo bali blanc. Gamonezi jiliyo nesifanishi hao. Ilu ambo kawandu josi ya vote. Kam nauzi ya vote ngarambula nao. Gamridi nzambe, gamrambuo, gamjuo. Garambula na suwa komor. Sijene da na cinema. Basi t'imagine. Vote jo. Kaze vote. Washindi wazia vote. Wallahi gamjozi miya mjo disparese. Harme rezo sosio. Haukanga aminika c'est des people. C'est des people. Gamjo disparaît sur les réseaux sociaux. Et kado wa Komoro. Hakuwa bidiwa wajue wafanyishi massive ma révolution. Iyo de maranya. Ne maranya kwa tsunga tamba ede choka mwa politisi choka mzima. Reka azali, le gouvernement ya hauma opposition. Wawoti pia sawa. Hawele harmaza suje za hatu. Lordina betse na ukaya titoreya. C'est impossible. Kabatu wanadamu waloma capable. Wa ushinda wazie vote keti de maranya. Hojura shi révolutionnaire. Shi massivement. Shade kadu wanadamu wababu haonrabo. Shenda kati hule na kume janvienge johuja. Janvienge johuja. Haukai zuranza juhanza zanungozi change insha Allah. Rijuhanza luhunre mara iswa juka na mahaba netiatu insha Allah. Rijuhanza mruja sambi malani yafungulwa ya reje famia hahe nuandu zahe izo nizura juhanza. Rijuhanza helisana miyafungwa yafungulwa ya reje ye famia he nonrosha izo nizura juhanza. Shangarambila na unrabo. Vous êtes là depuis très longtemps. Azali langu 2019. Ça s'est gardé jusqu'à maintenant. Azali il est là. Il part là où il veut. Il voyage là où il veut. Ne jamorambe okagam joshidam zevot. Kamna shidam ziziye. Wale kam zizia rijoka content, rijoka fier, e kam shidi mzizia. Shawallahi e kado wa Komori, wao wenji walihitima, na nyamba miti, kabati mwanadamu ya juhendende yambe, gondo ya ulowa, wala mingaminda omduna tsendende hadulumiwa, haulowa hasbabu wanadamu walo hunumanga warawao, hau wanadamu walo Komori wanzohili. Azali il fait pas pitié avec son gouvernement. Kwa tina hata sentiment, kwa tina hata roho, zahanza wasikine maranya. Mwanadamu ndo uhuzom na jimbi wahe, ya jukwenda iwende ya ulowa, hau ya sidiwa ya fuma ndo. Mrulo faransa kujohunga le courage bena msihe, vas-y descends. Mwende matroda usoni. N'importe quoi. Iso de joko tsoga kanima bene realite. Mwenyezi Mungu nanikira isi wa mahaba na nyanzo. Sheka dekla inu ya azali. Nezekla ikaongazida hormaze voti. Nezekla za wanadamu ikawadunga ngomi jini hao. Wallahi kabati ngozi juka uchange. Nasi juanza zongozi change. Sha wallahi na mleti mtijemblende sinema. Bakabati sata wanadamu joshida zeze voti hizo. Wakati kaunga rambula nao. Garambula nao, garanzora dembeboni, charitife, bomnyezim, njailene dembeboni, halaka ya uhimilie, wangwanzo dembeboni botiramu, yenu hurengero hoya boakati, no, nike mna wakati, n'importe quoi, comment?
Botula ngwanzo mbeboni, oui, je vais aller au paradis. Yaboga murongoro yaho abasa wahamba. Non, non, tsengengela hanike mna wakati. Hansata 2040, n'importe quoi. Comment manzo mbeboni la mojafa? Gamanzo uhuria, haunga manzo daula, haunga manzo rongozi zilawe zikenjema. Shanyo tipenga nywala ni mgwanza kenso hae, ya doba na mjuhenyi nyi mhuzemba iza majimbi, na mjuhenyi nyi mhuzemba mfi, na mjuhenyi mataksimani. Yo jukende de afendo. Yo jukende de afendo. N'importe quoi, jukende de afendo. Kabati mla jukende de afendo hasbabu ma politisi watonata imani. Ikabidi kanugwa jwa waju hasbabu Ahmad Mohamed Sambi bande hafungwa depuis très longtemps. Il y a fungula kamjajura msiwa sabinge magobani ngo souffre ngo tabiho jusqu'à maintenant kabatsa tamada mulona mbairumbi la plupart wana da mwenje ala fum de jamon da mabansi singa swaju fumo ndo jamon ni kaprojo kaya ngujosi Vatikana role na sigarabula nao garambula nao heza kudrat la hiza Mwenyezi Mungu garombo Mwenyezi Mungu rihundo wafaume haumfaume wa mahabana nyanzo ujo usikine maranya insha Allah ujo hanze people insha Allah shekanda wanu washida nao na azali wanu wendao harumaze voti na wanu watuhenda yinukla nzima intérêt personnel sheka ipasa matura mwika ongule we 50 euro ya hangu denjuka mbia mzaza hangu yande ya fuma mzaza hangu ndia ulom kuna nponesha rushanyo ni conseil ya hangu nirdinambie oui bonjour mzembaba la shumi nililambia wazazi wangu mloshido ni shambani wazazi wangu mlo volo nana ni mataksimani nana ni mhuzamba izamfi kamjaparo hunra la kafu komori wala kamjaparo hunra faida ya hedaula ya komori ni ujihubi ya mlimi mwende hata mrumba rumli mrunatsede hangamia haulawa hawanada mwika watsorisikinia hauko walo yabo katsorisikinia owanzo wajwa ukatsorisikinia mtsijemgede mabanu singa sima bet ya ukazinji na zinji mzambao nana winji na winji garkoyo rambio jano damba karwa lo komori waju ya ujojuhando na mjuhenyi mapolitise mtodo usoni danyina ze famiza hanyu mklende ekamwende mtodo usoni ze famiza to gazo mdungani shaka manza maturamu na uhuzemba jimbi. Merci beaucoup Sadi Hassan. Maturamu ha yolo aje ka fanyo bahazi ya fanya wemba lavani ne mzaza uhuzemba mfi na ulovolo shido shabani uhuzemba feleke uende wafe Mamadu Hassani Hamadi msaidie mwenye baraka kiki waonsi pia uende wabakidoneze famiza hao muhao baheze famiza hatu mamaskini kao maudu ya ujofuma kana hungata politisie mzima ya muhimilie uduhambari watanda usoni izo dizo manza yoro hombi muifanya mtsoza mwambia ni realite yoro hombi muifanya mtsoza mwambia ni realite yekanyi wanadamu manzao ntina mjuhe nyuma kama ministre nyuma kama directori mbaleze famiza hanyu no wana hanyu haukanyi de matajiri hahensi mtondo usoni geze famiza tu zimdungeni shaka manzaro ze famiza tu zimdungeni zende zahafe vanyenyi madu mjemni kwa enzi n'importe quoi wallahi nyimara ya wakomori mtijuhe haukaka mjaparo lewa azali nika mdole wa maguvernoma ye mchuzi ngule wemba feleke ya ye mlozi ngule wemna fiwa ye taksimani ngule wemna ta emba passager ya izo pengarambula na mtijemge da mabanso na mabebe na mpue ma politicien o wandu Mamadu ne wandu jama Mamadu o wandu jam Saidie o wandu Belu o wandu Munyi Baraka o wandu Barwani o wandu Kiki yaboga mvumba to hangu ze famiza hanyu zitondo usoni zoti pia zende za revolte wakati ze famiza to zemdungeni shamrengo wana hanyu mwabaiza ngo al exterieur ngwasomao Chini ngwasomao Faransa ngwasomao en Europe ngwa hunu wana hanyu ne ze famiza hanyu gamanza ze famiza to zende za hafe mboni gamanza ze famiza to zende za hafe izo kamtsa mwambia ni realite gamtuki wao ikaba jabursu ya ujafaransa wakorenga de douane wa gouvernement de ma politique de wakorenga shakuna unike mwana hemlimaj ya lona neso ya soma kuna unike mwana wa hemlos ya lona neso ya soma shaka mjorenga wani hawani mbeho wananyu wajua some alafu gamanza jerangamia gamanza ze famiza to ndo hafe Mwenyezi Mungu anaponesha rushanyo na mtode ze famiza hanyo usoni mtode usoni ze famiza to zimdungeni mimi rango usiku mzazangu yanzaya maturamu gajaparo sibu harma gouvernement hanlele hata tsendubaki hemba lavanya hamini kalfani ya ifanyao ya ipiao
bahina mkera dhinyi mapolitise mwanzo mjusema raia watu ndo usoni mkade mjuhe nyinyi danina zefami nyi wandu maparo tajiriha rendera hubiria incidensi ngi harumatambu azali haisasanya ya guvernema azali wasasanya yensi ngi harumatambu ngi harumamashaka yensi hatunganga miao majeshi kwa tina tamba pitie le jeshi gilona rohombi ngwa fumao ngwa uwao umasakri tahambu nzaya ngizo shakabatira ya mkomori ya jo ujuha rahejao na mamadu rahejao na kiki rahejao na msaidie rahejao na mwenye baraka watondo usoni dauna zefami zao watajiri haenti azalio la wayabo ye mfaransa kana uliransi la tungwa mrulona ulona roho njema ya twende yensi she mfaransa gujokansi ya tahe mwanaha he mfaransa ya jarangamize sabinge yabo ngusufre sabinge yabo ngutabiho salaminge yabo ngutabiho salaminge yabo ngusufre izonu gwekao rajuhanza wanadamu wapya waliberewa shaho utsoka emara ya wajuhe na mklede usoni nyinyi makana yensi jana na leo riwane ruhubirie nsi shakamna ujua mpwe maturamu ye masikini unleo ujo kama udu azalio lawa ya ujo jabo kana msikinia shatujo kama azalio abe maturamu ya klede na mjenyo tipia mklede mwede mahubirie nsi na mjenyo tipia mreveye mwede mahubirie nsi densi gyor matambu yensi gyor masouffrance yensi ngetabi hao yemara yako tuziona alafu gwa mwanzao ikihama unambika wa mtu koshida mzevoti iso disura johanza zevoti zizila c'est ça ce que nous voulons nazizie ekaka mjoshinda inshallah shamsi jemri hadaya bagarambula nao wabidi wafanya revolution wa zazatu wa lovolo waudo le shido shambani shawende wa ulo wawende wafuma na majeshi watu natamba piti walona rohombi watu ujua ya ukaya kwa tina mshahara shango ya wauna denai iso dizo mtuanza rabe réalité ya ukaya hanyo kaitoa gaswan depuis longtemps on parle il y a que des actions qu'on a besoin les actions hizo et ma politique doit bidi wazifanya odo ka bidi wajuhe nyezi munaniki khatima jema inshallah ngajua mwaze suje za hapa yari beshe mfaume au kaya à vrai dire mruna kani wahi ya mwanzao yatikana ya ruo mwanza rautso mwanza sha à vrai dire moi je vois pas nsona tambamru sikineti ila ni de waenda harmaze voti ni de gouvernement ilio ni de waremao wansona da mwanza wensi sha wanu wavumba de ma politicien sufuba maranya simple sha de ma politicien wanu kwa tsanzansi wanu gwanza interpersonnel izoljoba Mwenyezi Mungu yaribishe wanadamu wajuka na mahaba nensi hatu haukaya depuis très longtemps jusqu'à maintenant gasi har magaleri na tambu yaribishe umrikao ngujuka na mahaba nensi hatu ho hanzahi rabbal alamin haukaya moi je vois personne vanu politique nrabu mrimilo wa hahe ne wa hahe ya hundre ili wende wa hundre shaha yode le politique ya komori ya kansi Mwenyezi Mungu naribishe mfaume wa mahaba na nyanzo ujohanzenti ujosikinenti hekudratlahi ya Mwenyezi Mungu da wanuwaendao nana woyiulio nana wa mremao Mwenyezi Mungu sikatunata mrudo wa mafaka yabo shado kaya oliveshe manada mudaika wa roho njema ujojo kaya mruka doruda nyanya njema azali izo yafanya somwa sambi ula upe hoka sambi hamanza hamheza juu hambe raisi na tsoe hamrenga mfungu ula upeu miwanza ni réaliste je suis pas quelqu'un que je pense ou je penche là ou je suis à côté non je suis quelqu'un que je suis comme ça watukufu gadal maze suje za haki Mwenyezi Mungu naniki khatima njema inshallah haukanga joke kamrugeni parti ya hifumba shangiri parti ya shanga jokan rabu nrufu desfanyisha wa harmiti ya haki wansi wanadamu wasikine maranya kabati atalona mahaba nensi sha Mwenyezi Mungu jurubisha wanadamu waluna mahaba wajuka na mahaba nensi ya haki inshallah shangarambo ya ukaya jamais ya unika mkomori conseil ya juhe ende yangamie remchuzi remlozi jamais restez chez vous haukale jeshi la komori kwa tufanya tamba piche objectif ya hao wauwe ne waliwa wauwe ne wani kwa mapesa subhanallah eske ngamjo kuja unumagani kensi ni sarbiye yemtiti ndiangamie jamais de la vie watukufu wa komori ngamjo hormaze messages za hapa tapotez s'il vous plaît nyimlo TikTok partagez s'il vous plaît nyimlo TikTok garjao harme message ya hemzazi watukufu we mzaze we njaka hanza na be messager hai njaka hanza na be messager hai hauke messager hai
ino message kao ngujotsonga ya tsunwa emana niamba hin emana niamba udokaya ye mzazi hanifanya vocalize nji haunatake comme quoi gamina partialité ngam tsunguo yo demana ntsuhambe message hai ye message yoje oye mzazi ikao ya hulia shababi gari hula Komor shababi wa 30 à 29 à 30 ans et shababi wakati na nongo ya kufanya itsotsi vilux na kandu tazila za kifadhaya na chenga imzazo yasi Komori hende haone shababi wei hafuhaye banda hafuhaye wizuran alaikum salam yemzaze gana babala duka maguju duka jema duka ikao likana ye mwanyanya kajalangami za contraire hakauli vama hokale duka likao evolue nsu detaye yezinru hindi zuko karme magaze hiyo akwana da mungu ajo ulijua de maguju ambassadeur hende hula hajue shababi woi hambie shababi ya ukaya minja juanza ubaki Komori njuanza nurange ujamanga shababi amba ukaya minti na bezu ya ujamanga n'importe quoi ola mzaze karna bezu kao ya nambia pia za sirini gamjozia baidi manamba ukavomier tsambe suje yao shema na niamba au handrogozanai komkwa gamina partialité shanga muyambo ndojo ukaya yeye ngujitsuwe nguo hajaza hunumanga hajaha hulu gari 4x4 luxe et 4x4 anabia itape dans le 20 000 euros edi alihula e unumtsango do yarenga e yanu hafanya découvert Allahu alam habeshi yaula bana e shababi ola le garilla haridi hambie shababi ola ukaya gamanzo ujereze maliza hangu ya hele dukala hangu loyo moroni hapare mwanyanya hamba ukaya gamanzo mzie betive hamru yabo yaje yajerele dukala hangu ye mwanyanya uo haka ujere ndo hokale duka lika evolue le duka likana maandini le duka lika uzaya hajadu ya shida na dene famia hae badi Burundi mwanadamu wapeu mzazi wa 50 quelque kejambo wazazatu mtijiviwa kejambo mtilolwa kejambo mtilange majeni roho jardin chabwa yamba rukuhamba vaut mieux de penser ce qui va venir au lieu de réagir sans penser subhanallah hasi abu hapare mwanyanya ya kanale dukambe aranguleo endaza homjini banga mlogo dukalango nike mrukadha na vale fami waju okaya wala mroha halengele duka hadi nikashababi e shababi wala hakane magazi ya heka ongio maguju hakawijere le duka la mzaze wala ye mzaze manaka unipara hindi ye shababi hahuzula katikati ye shababi harengezi nduza kabala hazangamiza ye nyumba uyonge ilwao ye mwenye nyumba nguwa hiyo harengeze mali hapa shia hindi Dar es Salaam gwanzinda fanye msafara ya jehunu Faransa na wei shababi ya jujwa ukansi ye mzazi ya uhuli ya katikati la 20 000 euros uwedi ya jona nziro huja ya huli visa ya 30 000 euros keja joka nziro ola shababi zu ya fanya hingli ola shababi hasi yabo harengeze mali hahuzule katikati yali uwe ya muli zagamo mjuo uwe mrundami uwe manzani wangu ni mjua wedi ya hulale katikati ikawo ye moto wa hulale katikati uwe moto commerce yohenda Dar es Salaam yosi ya Komoro wedi ya hulale katikati finalement ola mzaze gune paro banda hanambiaza longozo nsipia kahatowe mwanyanya ya kanale duka hahulem hawarahe we katikati hafanya tout ce qu'il faut hamwere hamnikeze mali hamangamiza nguni paro zabetsabata pa honte gu oze unipana nugu hamada zinuika uhujitwe nguo kuja fikiri mrumerangu geja kaubidi umnike kange na retari gerambe hawara garanti hidu wakaunike shababi wa confiance ikawe shababi ikawe ujikaza na kandunene na chenga na tasbihi za kiulaba izo zonsi pia yode comportement kujibale yo Komoro husubuti hu oze mzaza madam Mwenyezi Mungu anike khatima njema
urenge umulia garudi humnikaze maliza haho ya jere finalement udoni para udwamba ukaya butira gamanzo manada mrongoze yebana weiri mpara hata abange Dar es Salaam njashida na Paris saban sina ujua nifanye message nu bada gamine version ya haho basi yemana mensum Paris shawe mzaze ngojwe mrahulizi wale ile katikati laha hata tilaha holola hayauka gumulia. Ce qui est pire c'est quoi? Goni acharne, goni attaque, si il y a une partialité, au cas où problème qu'on a changu wenji, ou hamber si il y a une partialité quand j'avais ce sujet ça. Va nous wana damugwa wenji, va ne sujet ni kou yambale o, une sujet déjà l'on 2 mois ou 3 mois. Au quoi na damugwa wenji. Et yani parale ou yana bien tina utsorongoa, au cas yangabu watrendi, yabo mzazi amada ututsona au cas ya unatake. Hari nsuhanza na bezerongo zao na wodo wajinuse shafuha ho habe message kama mbonu hataki na mdo njia kilibo wazazi huzaya gawe na wanangawe manga gorongo mapesa ugaspie hawara utsona hata mradi watso garanti utowe familia haho wendo mjini nele duka ye magazi haho le duka ligere wani hawara hajaka huonesa ya ukaya hahumenye akili hahudanganya esprit gurengoze mali endeza oishababo ikajarumia u intelligent shekaka intelligent kajajo bilande Dar es Salaam ikabidi ambie mzazi ukaya msori fanye mariage hauhule visa haukaya mliatoa 20,000 euro ya hulia gari wo hata 30,000 euro hajoi para hau hajoi hiba ni abjia utune visa hujuha hurengeze mali za mzazi woi upasha huendeza ngamlisi na nambe bravo bravo yeko wazazi wanu wajai huko atina hata mba hikima ya ujifikiria na muarende sinema na muamenyezi ankili yeko wazazi wanu mangahunu wajai huwa bela ze sakine ze sakosh wanzeju wafanye ze projet familial wawahe hawafanye ze shuhuli mjamundu bahati hata muamenyezi ankili ha Burundi na mwa profite mtsuabe nafasi na mwarengeze mali haukazi ngwazi tsahao mzazi hamanda wetapa ant goni harceler wakati kawo yesu genu kabidi utsibwe hanya ikabidi udaze chaque tu trouves le kilo de venir de dire botira ga une partialité ya hadisi yangu tuhambia rangwale bon so paris shonga ipasi shawara sha nsum paris nsum mwana tambabahan comment je vais parler sujet averse ya mrumzima. Comment je vais parler? Suis-je averse ya mrumzima? Shagoni arsene ngamdudi nuhambie. Huli hitima ukaika kujaka wala hitima. Kujajo oze usubuti urenge mali. Urenge mapesa. Mapesa tu mashashu huliye hawara gari. Uli urengeze mali zaho unike hawara ya jere. Ya latif. Iba nunganyi wema. Iba nuzankiliza hanyu gizoje. Ni parle, laisse-moi tranquille. Aïe. Et ben zakilizanyu gizoje bwana shohangu. Sawe fami huitso. Hutwe fami yao. Hutowendu zao. Hende zahe. Hunengeze mali hunikakaliboshi. La hawara shababi. Yaka moroni yaka ufanyezu ikaudu yaka hanza. Yaka urwari yabo ikawo la tuka upasuha. Yaka ufanye viahe. Profiteur. Huja humulia gari huditse na humnikane zemadi. Hali hangamiza. Ambio wana hahoze kweli. Ambio wana hahoze kweli. Utichodo ambio wana hokaya ula mrohazi. Usabe wana pasku ambio wana hokaya ula mrohazi. N'importe quoi. Pourquoi tu m'abases kweli kaula hawara? Zema tu m'abases kweli kaula shababia. Humenye esprit. Gamditsina nuhambi. Yemana na muheli nurugoli nuhambi. Gamhula umuhaku. Gamditsina nuhambi mzadze wewe hupamaha. Urengeze mali huba mrubandi. Mruka dorenga malinji wenika hawara. Mrunika mrume. Ikahambe mrume hazili hauhangamiza. Wende mrume hangojuheli ujoka uji asorti sosoni mwa. Shahwende urenge hunika mru. Utona hata mradi. Utona hata maana. So haba saha urende sinema ngoni paro mimi udoni asharne. Udoni atake ukanswaza na biadisia. Tapa ant. Winjua wazazi mro hunu Faransa. Izo zonsi peka mtuzi fikiri. Shambali ya batani. Izo suna hata mradi na mjibu huo. Utona hata maana. Mwende kama mwende mwadorenga majen.
mbudo henda rengesho ni namlole shamba tsenda bakiar mauchamfu na zina bao henda abo Mwenyezi Mungu kanopa kubarikisha hujibwane shababi wala tuya ifungo ya hulole wihalia wa alaikum salam mdemande ya hulole mdemande mtwa ifungo mdemande mtwa ndola shahurenge mali uhulu gaspeze mali zao shababi tu hata wahende Dar es Salaam katsuji sa telefoni hangamiza zemali ngo hilo harmenyu baikao duma kanale duka ngio oblige ulibeze mali za wandu za nyumba hiyo hangamiza zindu za kodukani ho hahuzule gari hayeuha wa alaikum salam mali za mama mali za Hassan Mwenyezi Mungu narniki khatima njema insha Allah Mwenyezi Mungu yarniki musoma insha Allah miwajaza hangu mkanembandu kuhamba patience mkanembandu kuhamba hikma mkanembandu kuhamba hankili wando hukana baraka wasi Mercedes namkira dwara wajaza hangu s'il vous plaît pensez un peu avant de faire n'importe quoi ulegeze mali ebano wanugo na rugo hindri masababu c'est quoi wanugo monisan rugo hindri kama sparoziona husumando umanyu mzazi uongo one sondo go hindri hata vraiment wakauringa zemali zao umnike miracle hindri kwenza yonzi mumalani ho huzima ho hahubira ekamkomeyo yemihonongyo yabo yekahanywa omtsonzongo yabo zengozo zonsi piangizo. C'est quoi le miracle qu'il t'a montré? Hata ujihunde mzazi wewe wando watoe manyanyuho harmane duka unike hawara unitsina umnike zemadi ya jere finalement jahurende naye botura wocha fotsi uchafu garmambiaone respectez-vous wanda ukana baraka na mjiste wanda ukana baraka tuna motsuvada botsi utsuvada s'il vous plaît botsi utsuvada bu na me réveiller Mrina tomber amoureux hata à ce point ya mrikao kutsumjua sharu hada humono pour la première fois hava ya kandu ya alama bismillah olewa habala tasbih gomono kange bogos ha il est beau hukrake hanema bogos ngo wenji hunumanga. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est quoi ça zangu? Respectez-vous ando kana barak. S'il vous plaît, namjistei abasa goni paroduni acharne. Mitsuhambie message nous gamjaba contre toi parce que message njapari c'est njapar se concerné. Et concerné njampari ça. Ikabidi nikarma patience. Ripar se concerné. Rejoice fikireza. Shauji hansi ukaya goni acharne unatake turamu wewe na partialité zero zangu kutsanza zambe gwanzona be utsuno. Badize nungu zao hupamaha ya la teuf subhanallah Burundi timenye mzazi ankili na mfanye namna ya ushidamdo jireserve bime sababi wadokomori wao kwa tujenda waungwa jiprepare wao hate mihono ngwa jodo itli ya nuwa menye niza ankili hate shehitwa kangabo namna wajoshitwa no menye niza ankili. Respectez-vous ando hukana baraka wazaza hangu namjistehi namjirespecte sacrifice ya hize mali za hongo niko manada musinema utso mjwa bari ngomanzo iangalezo ya fana hauzu pia ge Dar es Salaam ge hongo bubwe via subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema Mwenyezi Mungu arnike musoma insha Allah wazaza hangu mdoji respecte yojo sa vacances et mazababu wa lokomori waungwa upi wafanye tout mimeka sika komodi jusqu'à maintenant harma galeri lokomodi atina bangu njojipania ngamfikiroje njojipania nidema demi nuamenyeze esprit bangu si j'étais au Comores risi hadalane heni ajokange komori shababi hajofanya haini za ufanya ya tsahedemi ya menye akidi ni ajimanga mdi wazaje garambula nao ye galeri netambu lokomori ni mazababi na mjiprepare ikuwa wazazi wanu waja kwa tujiste na mfanye d'une manière hata ye passport ya hahe wamnike ni renga wende manga baike passport ashimana mshe hata zembere nizo pia wabali hata ze telefone wamnike ni subhanallah ya latif respectez-vous nisi munaniki khatima njema bonu hata mimi si j'étais au Comores Mfrika njo bakar magalera njo jiprepare nunga 2000 baba isebangu ya fehami
nifanye heni za ufanya daike de mi hono ne shaiso ne mindu njo fanya haina mbarogo ne yambe nso pourquoi pas njo fanya ndio ya tujo fanya ya uloko ya tujo ji prepare hata ne ya jamangando alafunyika mtujo fikira kwa wanadamu wanjo waloiho wa ukwa tumregani ya mahaba gwafanya heni za ufanya wa mwenye ngoma chiparoziona respectez-vous bwa mzazi hangu mwanamsho hangu. Désolé parce que c'est toi qui as cherché tout ça. Tu as mis à des messages. Des messages, oui, on go là au moulin. Et messages, oui, quand j'ai pas c'est concerné. Vaut mieux qu'on parle pas. Tu viens chaque fois de m'acharner, de m'attaquer. Que tu rames, toi, t'as un ingo choisi, c'est, kouti, des messages, des messages, nous gawam fautif. Tu as osé de prendre beaucoup de sous. Ou houlier manam megar. Uldi urengema ile dukala hao ya magazi hao wa ya Kamoroni hunike mwanaume huya igere. Est-ce qu'il y a pas ufikiri? Désolé. Je suis tellement désolé parce que gamjoka ça va te vexer. Hauka wedo anambia uni harceler nambe. Sabano ntina ujohambe message nous vraiment pas moi. Qu'est-ce que dit nambe? Chagwanzo njenambe avant ça linda ces commentaires parce que ce commentaire de joka ou en cause. Désolé. C'est vrai, Gamnika confiance. Gamnambia Zetambouzahanyo. Je dis et je parle avec le respect. Mais si vous je dénonce tout ce qui se passe. Mais il y a des choses, parce que ça va me salir. Haukaya izolo gweka wapama. Hupuamaha. Bumzazi. Hupuamaha. Kejastahiki. Urenge somu ya mapesa uhulie kalbo shigari uditila urengeze maliza hao mabe ya jere weti mrume ya hulola upama atukufu leo samedi garanzol bezel tapile mbansole auka samedi unu Marseille si ou aussi kwa ulantibe na tsohole na madaba ya bongi obligé bezel rongo jo bezali indira ra retrape batsole yuwanwa men sidira renda nyezi munane kirati manje mangarjo harme deuxième message. Deuxième message, il y a aussi kétif. Il y a aussi kétif. Bon, passez ce volume, s'il vous plaît. Message, il y a aussi kétif. C'est normal, et comme il y a de la misère, on va le en bas, de Shanghai. Bien sûr. Chaka wajaishi ya gamfikiri. Mwenyezi Mungu anike hatima njema, anike mwisho mwema, Hanzahi Rabbal Alamin. Deuxième sujet quand vraiment ça va vexer les gens, parce que oui, mon amché, il a exagéré. Mes sœurs, je vous aime au fond du cœur. Mumanzani, mumrespecteni. E mahaba yangu na nyi bwana shangu wa Komor. Nanu wazaza hangu. Ya ukana parjo remplacer hao soman badi usiku Mwenyezi Mungu ajontamani. Mido komda iliani, mido komuhimiliani. Shamo puwama hangajo mabianize kweli. Avec le respect. E kangare mlongo zao ni message marenda na hii. Kena uparo jokasawa. E kangare mlongo zao wanaume warenda na hii. Watukufu wa jamalifu. Waima na msha ikao pour la première fois ya kausi hako moli vacances. Pour la première fois ya kausi hako moli vacances. Halolo ni mrumme wazaya wana. Wazaya wana wararu dene mrumahae. Mrumahae hajaone ya ukaya wadungane waseza u vacances. Na wei mrumme mrumduhazi. Ikaraba mrumduhazi wei hamlola ranguhade. Ye mrumduhazi. C'est vrai. Hajoshida ya mzai. Kaja kaudo longoze mrumahe nai. Yekado tulete mrumahe nai. Wajiprepare wasihe Komori vakansi. Wabela noana. Wasihe Komori. Bo wasiha na wo mji mzima. Bahibo yasiha ola mrumshe ha change mbabi. Ila comportement kaudo jibela suma mrumahe. Ha change mbabi ya visage. E mrume katuele wa purke mrumsha hangu abasa. Yatso mtarufu, yatso ani ekaha nione yatso konta yatso mtarufu. Shaula mrume kwa mbale mrumshenge na susi, daene familia haehula. Haonga bo problemu harme fami. Do msafara wa mado na we mrume emanamshe gena sejuli ya 2 ans. Wadunga na wareje hunu Faransa waonga upari. Bada wareje hunu Faransa,
ye masuhu ya la wawasuli wendo da honi emrumshala lo salo emrumala la ho fukoni emrumambia emrumsheza jili hinga nambie ze problemu lo nizo densu yeles amba atile me wangamla lo salo emrumenge na ukaya bala hale meo deuxième jour mwana mshala lo salo qu'est-ce qu'il y a quoi vrai dire chérie eza jili hinga ula mrumshi hadaza hinda hata dungele mwana emrumamba me nono ritso wasuli hata la jua suli hunu faransa hunungula itwanda kutsula lo salo kutsuni rongo zango eza jilinga izo nafanya hindu msina bina hurenda nabi eskisi pasi ya kwa eza jilinga hindu bosheri mwana mshamwambia ukangama nzo unire nti pourquoi wakati la sakomo liye famia hangu wamba haba de mrumaho mrumduhazi subhanallah wakati wa sakomo re wanzani wahe wamwambia ukaye mrumaho ge mrumduhazi subhanallah ewa izo de shatsonga utsoulalia utsoula fukoni wambilo kagame mrumduhazi yezi nukujaziwa na rangu hale na sira lulana ezu nukujaziwa na rangu hale na bora kahunu lakawelewa na raka tranquille ye utsu hansi atarisi komo rirejei ngojodomba kagame mrumduhazi wi owanzanongo nsipiani mrugu tsongo natake hanambia ukaha badiwe msubuti vanu hubakida wane mrumduhazi watawasa subhanallah subhanallah badiwe msubuti ebanu yo hate fami owanyanya wasubuti wambie mrumshe ukaya mrumaonge mrumduhazi yeko pluke sujisa Mwenyezi Mungu narniki khatima njema ni fami fantomu odi haba masha Allah Mwenyezi Mungu na ujazahir ukana mrume hamandoi manze ba wangu joshida humeradhi wangu joshida ya hangamizi bo mwana hangu ya mrume wombame umanzize haukaya wenji mazababi wa mjini wa huona Bodri bouge bombenji nangali je suis comment nji ya TikTok comment walu ya bwanuona adjonga nembe hangu nemba hobobot vas-y nji ya TikTok les gens me voient là où que je m'assois t'es là tu dis n'importe quoi va au diable nyezi munarpone shar chawa uziro les familles hahe ewanduzahe watu amba ukangojo hunrara vibo mwana hatu hoshinda ustahamili hamahaba na nyanzo ukeletize mze uo umanzize haukawaka mashababi wenji wa mjini kabati ya hanza ya hanziza kabati ya hufikiria kabati ya jaya hulola sheya hulola de mbaba uo izo dizo mufamia hae makabidi mumambie shado ureje hunu komor bumwana mshohangu ujambe mrumaho wakaya no risi vakansi famia hangu ambaga wa mrumduhazi ala tuif risi vakansi ye famia hangu nuanza nongo be mrumaho mrumduhazi Mwenyezi Mungu narpone shari eba nutsokado na hunu kamjaka ushidana jeli kakabati kuplanga tsoshidana kamjaka umana chata trouver le courage ma sœur ureje hunu faransa da one mrumaho baada mkavaka simbalo wana ujongu wetu na udamba ukanga we mrumduhazi haku wanzano wangu wanambi ya bora sakomor wanzano wangu wansesha bora sakomor wadui zangu wansesha bora sakomor même des familles. Merci beaucoup mon frère Shaher, merci beaucoup, longue vie à toi mon frère. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema winga mjobuje Ben Said subhanallah ya latif wanasho wangu gamodo mdodunga fikira za kifami fami zilo fantomu fami za peu makabidi mwabe masha Allahu manahat hutsunguango baada hunenge mrumze waha hunenge mrikao wa master hunenge mrikao wa adabu haukanyi mjitrompe o maboga mtutsa wa maduhazi gamrego mwende zanyu hunenge shababi ngujo manque de respect. T'as déjà eu l'habitude d'être avec quelqu'un sage? Oui Nachi, je comprends mon frère. T'as eu l'habitude d'être avec un homme sage qui te respecte, qui t'aime, mais tu vois que il est mrumduhazi matona, gemrumduhazi mruma. Finalement, owanyanyu au tshobaru hurenge mrumduhazi. Ye famille ha yoti famille peu. Boya javakasi ne mrumshahe no wan. Nyi wangu wakabidi mwambe masha Allah lakida wane mrumaho huo uwedia huona kawe mrumshe yeda huona kawe mwanadamu huja humtsua huja haba sauduga na done mrumaho baada mkakomori mreje hunu Faransa uja uduamba ukaya no ne me touche pas minsu jofu koni banga mrumduhazi ya Rabbi yede heli ni jusqu'à quand ya Latif
Merci beaucoup, madame ma chère. Deheli jusqu'à quand il y a la tuif? Et il y a un zamrouar, mais faransaïni, wamroumanza. Et il y a tukuza mrouar, mais faransaïni, yomrum tukuza. Hewe. Hewe. Tsozila mrumshe langu lo ujwa ukahitima bomrumme. Gerabe tsozila mrumme lo ujwa ukabadili bomrumshe. Karika wanadamu marekonesa. Ye mrumaho bada mla komori mja. Hutsawe fikira échanger. Tu peux être avec petit à petit. Cha deselku. Masoli faransa bada mkakomori. Gola le osala. Kutwanza hutushi. Ah, wanama wanambia famille yangu wanabakanga mrumdoazi. N'importe quoi. N'importe quoi. Hudouazaka yo séjour il y a 2 ans. Et alhamdulillah mrumaho jomkinishe séjour yoka kupalo jo changer wayo. Utsoni kwa rese pisse hate. Ou les ouais. Tu vois pas ça? Vous n'êtes pas de cœur, ma soeur? T'as pas de cœur, ma soeur? De comprendre que le père de tes enfants, c'est l'homme de ta vie. Njambando la kaimenya. Njambando la kaihisa. Riviki ojouhisa. Chawaye manière. Voyez aye façon. Vous êtes comme rinso. Mhadaye, mkevala, vomareje mweda vacances, mle wadzima, mlale wadzima, umgate, petit à petit, wende hata wavile 2 mois, 3 mois, wakati wame désolé, bo chéri, baba kutushinda, kutsina mvuu, narelewane, ça arrive. Merci beaucoup DJ Ahmed Sevesmaf, mon frère. Ça arrive, chef de seul coup, ne me touche pas. Non, non, wanzani wangu bora sakomo waka unseshia, subhanallah. Ye famia hangu bora sakomu waka unseshia. Subhanallah. Ni famia hemzade wenyi wanadamu wapeu. Nana mnyezi mukana ukana vinanyi. Haukani wanadamu ikao mamenyanika. Mjuka utongo wana wawa jilele. Na mana utona mbebe manga. Serare malezi ya konyongoha. Na mbebe na mana ikao katina mbebe bavuni. Wallahi ye mana wohovuka serare. Ye mana eto juwa mhuzabange. Hau hajuha bandi. Hau hadungu wanriho. Yedele wana wakokaya. Izo ndizo manza wanda ukana baraka. Izo ndizo manza ya Rabbi. Mwenyezi Mungu ananiki khatima njema. Mwenyezi Mungu ananiki mwisho mwema. He kudrati lahi ya Mwenyezi Mungu. Ya jaliwa na nashangu. Wallahi, je suis pas là pour vous moquer. Je suis là pour vous parler. Calmez-moi tranquillement. De comprendre que mrado kubali njema ya rendo. Mrado himidi ya njema ya rendo. Shatu na ujuja jelika suwa nadamu wapeu. Suwa nadamu wanzarohombi. Ya Rabbi. Subhanallah. Gamduditsina nuhambie mzee wangu. Izo mrumshaho ya wambia ya tuwale kalima ukaye famia hae bumasiha komori waka umteshea ho huonada wanake kuplungeri sawo nano wanzanu wahe wallahi utibaki mzee wangu yenda zaho monesi ya ukaya ngujo sufre faransa vanu nana ngujo tanadhali haukaka jauna ya ukawede mrumahe mfanae mbona nae ikao pula première fois ya siha komori mwana mshewoi ho hujaha change subhanallah na weka hubaki wonge kapablu ya hulise sumu gamduditsina nuhambie yeka hubaki Kiraili deja nge découragé. Kujohuli sasum. Juha utrawe. Himidi ya Mwenyezi Mungu. Subhanallah. Gamko ajali mwana mazaya. Gamanzo wanahanyu walelwane maso. Gamanzo wanahanyu wahunga liberté totale. Wanashwangu wazazangu. Namriye Mwenyezi Mungu. Homru himidi ya hauha shukuria. Njema za mrumi ya reda Mungu. Wallahi emanada mwemzade huo Mwenyezi Mungu yo umanza hamanziza. Shemrikao yo unie. Yekao no njema yarenda. Wo Mwenyezi Mungu yo mona hele dito. Ani yo mona nai. Hamono haupeo. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema. Huhanzahi Rabbal Alamin. Yanike mwisomema insha Allah. Shawuhu za safi wallah. Il n'a pas trouvé de choses à dire. Shahamba de famille hahen wananya omambia ukani wanzan maboke mrumahu mrumdoazi ketsujis. Vaut mieux que tu arrêtes. Ikao wede mrumaha homadungana pour la première fois masa komo de vacances. Hotsore jedil tumajo mchanger veste. Omambe kutu ani hata non gawo mrumdoazi wanzan waka onseshe ya la tuif. Ya la tuif. Mwenyezi Mungu ananiki khatima njema ni faransa inu. Ifaransaini menye wanadamu wanjiza akili. Ifaransaini menye wanadamu wanjiza esprit. Désolé, on ne peut pas durer là. Parce que là aussi, quoi, ou l'ambansole, ou l'ombatsi durate.
nyezi mnanike khatima njema nike musomema ya rijali izulamba o wanasho hatu wasaya wadojo kwa wadori konese njema warenda watutokubali wazaini wani makaseti wala neze fami phantom wadojo kaya ya hwanza wa harumatambu mrumanza wakati kao ewo ya hwanza wakati kao harumaraha haruma zetambu mrumanza amanziza shasudu kaya usekomo rondo eshe fikirambi ujuambi kutuanze mrumaho subhanallah. Inch'Allah, mon frère Peta Madi. Boum, longue vie à vous. Mzee hangu, pensez bien. Aukaya, Hwanzize mrumshe, humbele usakomori, humnika gena séjour il y a 2 ans. Hohuja haji atka useveste, ça se pourrait. I haja ili ya hurendenai ya utsimbiembi. Watukufu ze apeli. Mama Yasin, gamjodo zifanya harma yepaji ya DJ Sa inch'Allah. Shahunu kanaurenga apeli, kanaurenga ze apeli. De makati ya jao, nyezi mujurni karati manjema, yarnike musumema, huwanzahi rabbal alamin. Boom!